tuan chungchu kan ramlal ber chief minister office chutapo chief minister chutna lai chungchang mithen khatin an ngai mo em mitam zokin kan shet si lo hi zirchiana hian sertiang Mizoram hian sarkar office a how to ber chutna hnunga post lo luatu te hming asap chonga incumbent chart anti tar hi kalphunga kan nei ni na langa office poimo zwala phechuan an thalak tar ani hial chin hei hi engtikatanga kan ti nge shiat a harlain district council kan ni lai po khan council a thunei tu sang ti office a chuan an ti to ni in rual u kan bia ron ten an soya office te naw lama hi chuan state kan ni hnuwa kan war chho ni in alang he kalphung hi kaushan le pol sang po in kan la chhong to hi ala thil moi tak ani mai ba ka mirama le state danga po an ti chin bok he thil hi office dor chin chuan kan hre chiang khop lomang office kan dorin kan mi dor te hnunga an tar chin hi heta alem tarlan hi Mizoram kan chief minister office building ania aizola zarkot kon chaka thingpui huan tlang kan ti chin McDonald thil kan ti bok chip changlai bera a om ti kan shede ovekinarin om he hmuna hian kan chief minister chengin chief minister banglo a om tel bok ani he hmuna chief minister office chamber taka hian chief minister thutna hnunga chief minister lo ni to te thalaka in tar china heta kan tar lan hi December ni kwa samni le somni pathuma in tar ania kan chief minister ni lai pulal du aman office alu ahlim ami ani ti ahuna chang hian ka shet thiam vek ome puduan office alwa hlim hian hetiang hian a intar nge ti tilang turin video thlirlok te ang he video hi the Tribune YouTube channel atanga kan download ni in a link po kan tarlan hi hetia kan huang hian India president le prime minister ni lai thalak achunga a intara anhoya chief minister pucho chunga brigadier T Sailo ulal denga ulal than hola puzoram thangale ulal do omate thalak a intar nge hi pudu a chhun huwa po a intar chiang nge ani pulal than hola chief minister ani lai khan hetiang tho hian CM ni to thalak tar ania tuna alem tarlan hian ati chian em hi Puzaram thanga chief minister ani lai po khan hetiang tho hian chief minister ni to thalak hi tar ania alem kan tar lana hian a chiang khop mai pulal duama chief minister ani point atira chain tarani ti ama kan video player khan chianga google atanga kan hansan thuakin February ni sari sa ni le somni pali kha hey alem kan tar alangang hian alen tar nge ani thalak kan hmu thei a hun le ni kan shia tel theya chuan heta kan tar lan hi komin sang mi som ni panga august ni khat ami ania heta hian chief minister hlui ho thalak chu a om ta ho lawa ama pudu a thalak alaya omin hetia enzonga avelam ama ta na thuta adinglama hian India president thalak a oma kan ena kan dinglam ama ta na thuta velama hian India prime minister thalak a oma uluk dewa kan en chuan thalak hnuaya an hming le ni na a inziak vek ani ti kan hmu theiang chief minister hui ta thala khi engtika da bo nge ani kan shelawa chuti lai chuan kumin sa ni le som hi panga august tha khan he thil hi social media adar hak to khata chang khan top theilawin akha topin aron dar renga akha to ka he issue akal ringa wangin ngai mo antam ti achianga mipuiting tak tak ngai dan kan zo te chuan hetianga chief minister hui ta thalak da bo hi thil ni phung lawa an ngai thu te tu tan ma ti chi ni an ngai lo thu te an soi thoma sarkara halian lo thok chin kan zo te phei chuan sarkar kal phung lo le an ngai thomani hetianga chief minister hlui te thalak da bo ani hi da le tura du na social media a hmu tur om fawa chuti lain chief minister office sang chief minister thutna hnunglan na thalak kan hmu thar thei ber September ni kwa sang ni som ni panga Mar Students Association General Headquarters Shwai to ten CM an hmu tuma an thalak rondar heta kan tar lana hi chuan a CM hlui ho thalak ala om chuang lo ani hi he thil hi kan tar chuata ka chuan internet atanga kan hu mai thei chin kan minister then khat office thala hi clear ho tiang u hei hi chief minister the two minister puke sabdang office ani hian department pali home UDNPA
DP&AR le Disaster Management and Rehabilitation te ayan kol ani. Hei hi Minister pu vanlal hana office ania ani hian Department Pathum PWD Transport le Parliamentary Affairs te ain kolani. Hei hi Minister Silal Soivunga Office ania. Ani hian Department Pali LAD District Council and Minority Affairs Art and Culture le FVT te ayan kol. Hei hi Minister pulal thansang office ania alwa lunia thlalak ania adang lam to mai thei ani hian Department Pali Forest Sericulture Fisheries le Soil te ain kol. Hei hi Minister Dr. Vanal Thana Office ani ve thung. Ani hian Department Pali Education, Higher and Technical, INPR le ICT ayan kol baka Taxation chungchang Chief Minister apui ani. Hei hi Minister pu PC Vanelwat Office ani thung ani hian Department Pathum Agriculture Irrigation le Corporation te achang. Hei hi Minister Pilal Rin Pui Office ani. Ani hian Department Pathum Health, Social Welfare le Tourism te achang ani. Hei hi Minister of State pu F Rauding Liana Office ani hian Department Pathum Power and Electricity Commerce and Industries le Printing and Stationery te ayan kol. Hei hi Minister of State Bilal Sanjava Office ania. Ani hian Department Pani Supply le Revenue te ayan kol ani. Hei hi Minister of State pulal Hinglawakma Office ani hian Department Pathum Labor, Sports le Excise ayan kol. Minister Office hian Kimlau a oma Department Pathum Rural Development, Horticulture le PHE te enkol tu Minister of State Professor Laniloma Office halakan hozau tatatlawa kan phochhuak tel theilau ani. Hetia Minister Office thalak sang kan tarlan hi kan Minister te Office in an lauzia kan siat theinana ti kan nia inang diaka siam ni kher lo ma se inang tang dewa siam om tak ani lo mo. Empo ni se angai dana in ang theilawa mani ngai dan phochhuak turin India dan pu in zalen na min pe a clear to ten comment lama ngai dan sei hawang omya. Min ngai thak saka wangin lom thu kan soya kan zir chiana ron chuak zel tur muzel thei turin kan channel subscribe tur le notification on turin kan som chewa sheve tura kan du ten an share ve cheu theina min lo share sak ve cheu donia.